ji sala 2022 ve dewleta Tirk a dagirker êrişî binêsaziya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê dike. Di encama êrişan de ziyanên mezin, yên madî û canî rodan. Ji ber êrişan bi dehan saziyên xizmetê hatin rûxandin û ji xizmetê derketin. Her wiha gelek bajar û gund ji ber rûxandina stasyonên elektrîkê bê av û kehrebe ne. Desteya Enerjiya Kantona Cizîrê ev heyama mehekê ye ji bo çeksazkirina stasyon û navendên elektrîkê di nava kar û xebatê de ye. Hevserokê saziya elektrîkê ya bajarê Qamişlo Fayiq Ehmed diyar kir ku hetan hawan gelek navendên elektrîkê li bajarê Qamişlo çeksaz kirine. تقريبا دردوري حجده مركز سركه ما تأهيل كرنا وبلكي تقريبا بيتري 15 مركز جي هنك كيموني وان هبي تمام كرن جي يعني تشتي هري اساسي سراس كرنه وان مركز النيفي باجير دا و ابقاربن يعني زوترين دم ابقاربن وان مراكز گشتي سراس بكن چكساز بكن جبوگو كهرباء بيجي يعني گشتي تاخن قامشلو گندواري وي لي براستي يعني حتى انها دردوري مركزي متأهيل كان تقريبا دردوري 150,000 دولار يعني مواد جواتن سوار كرن دروي وي دمي بيش يعني ام دبيجن يعني انها مركزي ماي خلال يعني ماكسيموم 15 روج ويجشتي خلاص من براستي ام هول ددن شافرو ام بخبتن جبوگو ام كارم في كربه ام بيجين گشتي ملت و اندام نویسگاه تکنیکی یا سازیا الکتریکی یا قامشلو محمد محمود جگود جبو الکتریک بکهجه تواهی گل او بشو روش دخبتن. نبجك او قلق تعداي بر المراكز مهاتن والخط مهاتن خاصة خطي مني بنعرض جي قلق تعدال وهات اف فترة هيفا كيساق ام شفرو ماكريك ام كوكس هندامي سازي تمامي ام كارد كان دست بدست ام كاريخ جار سرد كن سري صاد صدي وقلت ام ان شاء الله مكاريخ ام ناس كن حيام قشي جار سرد كن وقلت مراكزي خوي قامش قشي تخن خدمته قبل ملت ما هيجا د انجام ایریشن هوانهین داگرکریا ترک این لدیجی هرمه ده ستاسیونین الکتریک، گاز، پترول و گلک جهن خدمت گزاری هاتن هدف گرتن و جه خدمتی درکتن. لیره و بریا خسر توی ایریشن لسر هرمه و دور پیچا فرسکری به تواهی کارینن خواه اهول ده جاره کدن تواهی سازین خدمتی چاکساز بگه.